Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wa TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri 2025 tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru agiye atandukanye ariyo tugiye kugarukaho muragezweho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama mwiriwe neza. Mwiriwe mushakamba mumeze neza. Turaho turashima Imana. Amakuru mfite nuko ubu ngubu urimo wumva amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu. Ndi ku mahumbezi y'ikiyaga cya Kivu, hari naho umuntu ari gutambuka ku ruhande akareba ya misozi myiza yo muri kare. Wigeze ugera ahantu bita ku karwa k'amahoro? Nakagezeho. Chapeau de Napoleon. Chapeau de Napoleon ndayibona sindayikangeraho. Maze iminsi bambwira ngo ntacyo kunywa kirahagera. Ntacyo kunywa kirahagera. Nanga kuzajya kwicirwayo n'icyaka. Je nakundaga gukinira umupira. Kuri Chapeau. Chapeau de Napoleon. Umupira wo ku mucanga uryoshye cyane. Ariko ubwo uvuze Chateau de Napoleon. Sikora numva Chateau de Marara. Chapeau ingofero. Hari Chapeau de Napoleon. Na karwa kari hamwe n'akarwa k'amahoro. Abantu bakinira umupira wagenze mu mazi. Akamahoro niko nzi nagezeho nkarya amapera menshi. N'akandi biri hamwe kari hafi aho ngaho. Ubwo uvuze Chapeau de Napoleon numva nari mbikonfonze na Chateau de Marara. Niyo navuze itarageramo icyo kunywa naho kuri birabigwa icyo kunywa urakijyanira. Yego. Kuko bahakuye imiturire. Yego. Bahakuye abantu gusa kuhatembera biremewe ukagenda witwaje icyo kunywa. Yego. Gusa ngeze ku kagwa k'amahoro ubwo najyagayo nasanze amapera ndayasoroma rwose. Ndayarya. Bwana Sentama ubu kano kanya Alliance Fleuve Congo ishyizeho abayobozi ba Kivu y'Amajyaruguru, guverineri n'abavisi guverineri babiri. Yego mushakamba ndabona itangazo risohotse nibwo rigisohoka. Nazo umwanya muto cyane nta n'iminota 5 rirarenza. Rwose saa 10 saa moya n'iminota nka 18 n'icyenda nibwo yarigeze kuri Twitter ya Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23. Itangazo rero wenda tubaze mbere yo kurisoma tubaze tumara amatsiko abantu bafite. Reka turisome bavyumviremo. Turisome turyumve. Yego. Urihanganira urusaku ndimo? Oya nta kibazo ntacyo ritwaye. Ariko nta kundi ni imiterere y'akazi. Itangazo riri kandirebe ngira ngo wenda icyo turi buvugeho itandukaniro rihari nuko M23 wikuye Kivu y'Amajyaruguru muri état de siège kuko ikizo umuyobozi wa gisirikare utari umusirikare sekedi yanze gukuraho état de siège none M23 yikuyeho none ibonye wikuraho kandi noneho n'abaturage baravugaga bati état de siège niveho kugeza ubwo batangiye kuyimba amazina. Yego. Bayita ngo niba ni état de piège ni imitego ni ibintu nk'ibyo. Yego. Reka twumve itangazo. Yego. Itangazo riragira riti décision numéro 001 Cordo PR bar AFC-M23 bar 25 ibigebe urumva reka tujye ku itangazo neza. Duhere ku itangazo. Javuga riti vu la constitution de la République démocratique ariko hari akantu dutarutse du Congo tel que modifié et Bwana Sentama umbabarire nkurogoye. Yego. Hari akantu dutarutse ka porta désignation et approbation du gouverneur et de vice gouverneur. Reka nze. Yego inyuma y'amatariki Kanze ndebe neza. Twagaheraho inyuma y'amatariki rwose. Ihangane nze ndebe neza nari
nari mu rusaku ndebe ko mbona aho mpagarara ntahura n'urusaku. Yego. Noneho nkubwire. Aha ngaha ndibaza ko bigenda neza. Yego. Hano birumvikana? Birumvikana neza. Twagenda rero nyuma y'amatariki niho twahera ha porta designation. Ni akantu kavuga kati baravuga itangazo bakavuga nomero zaryo. Yego. Bavuga ko icyo rigendereye ari gushyiraho designation, gushyiraho nko kwimika. Nko kwimika. Yego. Porta designation et approbation. Designation ni ugushyiraho. Yego. Approbation ni ukwemeza. Du gouverneur et des vice-gouverneurs de la province du Nord Kivu. Ukuvuga ni itangazo cyo gushyiraho no kwemeza abaguverineri, gushyiraho no kwemeza guverineri n'umwe, noneho n'abamwungirije. Yego. Noneho itangazo rikavuga riti: vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, en son article 64 alinéa 1er, et hashingiwe ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nk'uko ryavuguruwe rikuzuzwa kugeza uyu munsi, rikuzuzwa ni ukuvuga n'itegeko nomero 11/002. Yego. no kuwa 20 z'ukwa mbere 2011, mu ngingo yaryo ya 64 igika cya mbere. Vu l'acte constitutif de l'Alliance Fleuve Congo AFC, spécialement en son article 3, alinéa 3, hashingiwe ku gikorwa. Yego. cyo kubaka cyangwa cyo gushyiraho ihuriro Alliance Fleuve Congo ariryo AFC, cyane cyane mu ngingo yaryo y'iki gikorwa ya gatatu igika cya gatatu. Yego. Vu le procès verbal de la réunion du Conseil de l'AFC du 15 décembre 2023 portant désignation du coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, hashingiwe ku nyandiko mvugo y'inama y'inteko rusange ya AFC yo kwa 15 z'ukwa 12 2023, yemeza ishyirwaho ry'umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo, attendu que le mouvement du 23 mars M23 est l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo, hashingiwe ko M23 ari imwe mu bigize cyangwa mu bagize Alliance Fleuve Congo, mu bagize ihuriro. Yego. Vu la vacance au poste de gouverneur et de vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, hashingiwe ko imyanya ya guverineri n'abaguverineri bungirije ba Nord Kivu ntabariho, iyo myanya ntabayirimo. Yego. Considérant les conclusions de l'atelier de la consolidation des actes fondateurs du Conseil de l'Alliance Fleuve Congo tenu à Bunagana en date du 20 décembre 2023, hashingiwe
ku myanzuro y'inama yo gukomeza cyangwa gushyigikira ibikorwa byashyizeho cyangwa byimitse inama rusange y'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Iyo nama ikaba yarabereye i Bunagana ku itariki ya 20/12/2023. Considérant le souci de servir le peuple congolais dans la transparence, la bonne gouvernance et de rapprocher l'administration des administrés, hashingiwe ko hakenewe gukorera abaturage b'abakongomani mu mucyo, kubaha serivisi mu mucyo, no kubagezaho imiyoborere myiza ndetse no kubegereza ubuyobozi. Considérant qu'il y a nécessité et urgence d'organiser l'administration territoriale en République démocratique du Congo, hashingiwe ko hakenewe kandi byihutirwa gushyiraho ubuyobozi bwa teritware muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Le Conseil de l'Alliance entendu en ses avis et considérations, inama imaze kumva mu bitekerezo byayo n'ibyo igamije cyangwa n'ibyo igaragaza. Komeze ngiye ku yindi. Article 1er est désigné et approuvé au poste de gouverneur de la province du Nord Kivu. Ingingo ya mbere, hashyizweho kandi hemejwe mu mwanya wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bwana Bahati Musanga Joseph. Wamwumvise? Uyu niwe Kizigenza nyiri intara. Niwe Kizigenza, niwe uramutse iriya ntara, niwe uvanyeho etat de siège. Bahati Musanga Joseph. Ndabona huza na ba Colonel Bahati na ba General Nuza. General ni mukuru we. Mukuru we General mukuru we uriya General Gacheri nawe agira izina rya Musanga. Article ko ari muri uwo muryango. Bara n'abarwana shyaka beza byo. Article 2. Ingingo ya kabiri. Sont désignés et approuvés au poste de vice-gouverneur du Nord Kivu les personnes ci-après en regard de leur nom. Hashyizweho kandi hemejwe abaguverineri bungirije abantu b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abantu amazina yabo agaragara hepfo. Abo ni Monsieur Manzi Ngarambe Willy, vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques. Ushinzwe ibijyanye na politike, ibijyanye n'ubuyobozi, ibijyanye n'amategeko, ni vice-gouverneur Manzi Ngarambe Willy. Uyu turamumenyereye kuri Twitter cyane, ni na perezida wa diaspora. Muri AFC. Reka tumuhe congratulation, aracyari na mutoya niko navuga, sinzi imyaka ye. Bose ni bato, ariko na guverineri tumuhe felicitation. Bose tubaye felicitation kuko impamvu mvuga wiri arazwi cyane. Hari undi mushakamba ni babiri. Hari Monsieur Amani Bahati Shadrake, vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et développement.
uyu Bahati Amani Shadrake guverineri wungirije ushinzwe iby'ubukungu, ibijyanye n'imari, yego, amafaranga ndetse n'iterambere. Indi ngingo ya gatatu, article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Izindi ngingo zivuga kuri ibi ngibi zabanjirije izi zivangwa. Ubwo ni ukuvuga ni zimwe za etat de siège. Yego. Ubu na wa wundi bashyizeho ntabwo akiri guverineri. Nta jambo afite, azayobora akadugudu ka Beni. Bamusigiye ka Beni igihe gito na babaye bakamutisha. Yego. Hari ingingo ya 4. Biravuga ngo les secrétaires permanents de la FCM 23 sont chargés de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Uvuga ngo abanyamabanga bahoraho basabwe gushyira mu bikorwa iyi myanzuro kandi bakayishyira mu bikorwa igisohoka. Bikorewe i Goma ku wa 5/2/2025. Yego. Bertrand Bisimwa yasinye, akitwa perezida du M23, umuyobozi wa M23 et coordonnateur adjoint de l'AFC en charge des questions politiques et diplomatiques. Uvuga ngo Bertrand Bisimwa, yego, umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro AFC M23, ushinzwe ibibazo bijyanye na politike na diplomasi. Yego. Akaba na perezida wa M23. Ntabyemeje pour approbation. Yasinyeho rwose. Noneho hasi naho pour approbation, Corneille Nanga Yoberuo, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo. Yego. Ibyo mushakamba rero, ubwo reka katubifurize kwishyuka. Babwire ngo felicitation rwose. Buriya ngira ngo havuzwe byinshi ngo kanaka araba guverineri, ariko turababwira tuti ni ibivugwa, dutegereje itangazo none rirasohotse. Nyuma y'icyumweru kimwe mu 23 bohoje Goma, ikizeho guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Tas de siège, bye bye. Katube dusoreje hasi, nta mwakoze. Urakoze cyane. Yego. Rero twinjire mu makuru yacu. Turi tariki 5 z'ukwa kabiri. Twinjire mu makuru yacu atanoroshye. Afurika y'Epfo ikomeje gufunga umutsi. Kwifunga arega mushakamba. Ushobora gufunga umutwe ukarwara stroke. Cyangwa bazabe nka ya nkende. Ushobora gufunga umutwe ukarwara stroke, imitsi igacika, kandi icitse biba ari ikibazo. Hari n'abambwiraga ngo ishobora kuzisanga ibaye nka ya nkende cyane. Rimwe yuriye igiti yibwira ngo nibwo iri kujya mu bushorishori, naho irerekana ubwambure bwayo. Hari n'amakuru yahoze avuga ngo muri Kigali ngo bamwe ngo babonye ngo ingabo za Afurika y'Epfo nibaza ukuntu zagera mu Rwanda. Zimwe zo muri MONUSCO za Nepal. Nepal na Bangladesh. Kari akantu kagaragaje ubutumwa bwa MONUSCO bwari bwo. Oya, ariko byagaragariye wenda batari bazi kubishishoza ngo babirebe. Ariko ubutumwa bwa MONUSCO bwagaragaye igihe bari imyaka irenga 20 ahantu. Bivuga ngo yaje kugarura amahoro, ugasanga igihe yahinjiriye umubare w'imitwe yari iriho itwaje intwaro, na nyuma y'imyaka 20 ugasanga ahubwo bari bameze nk'abantu baje bikoreye ifumbire, ifumbira imbuto z'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo imbuto zororoke ziyongere. Wasanga intwaro zabo
barazihaga uko babahaga intwaro izindi barazihaga imitwe yitwaje intwaro akaba ariyo fumbire bakazigurisha mushaka. ubundi uko zanariza wasanga MONUSCO yaraje gushinga imitwe yitwaje intwaro ndetse abantu inkambi zivaho ntibishime bakababara bishimiye ko umuturage agiye kuba mu bye bakishimira ko umuntu akomeza akaba mu nkambi yarahunze ibyo rwose afite urugo rwe afite imirima ye agomba afite amatungo ibiki byose yarabitaye bakishimira icyo ngicyo twishimira ko FDL irimo kubyigabiza biriya rero bigaragaza wa mugani ubutumwa ubwo ari bwo M23 nyuma yo kuvuga ngo dukagaritse intambara dutanze agahenge abandi nabo ngo babonye umwanya wo kuyataka bayatatse ariko irabakosora nibaza igihe bazemera kuva ku izima kuko bakosorwa buri munsi mushakamba cyabaye ni ya tekinike urazi ko twatangaje ko Nyabibwe yafashwe Nyabibwe bari bameze nk'abayizengurutse n'ubundi nka kuriya za Bweramana za Sake zari zimeze na Goma yego noneho barayishotora bayitera kandi bayitera kuko yatangaje guhagarika imirwano yego bayitera bakosora ahubwo hari n'amateka zitagira ingano Sentama karame mushakamba ngo Nyabibwe habaye ibiki Nyabibwe urazi ko hayafashwe yego ariko ikintu gikomeye ni uko yafatiwemo abasirikare batagira ingano ba FARDC fatwamo wari ubayoboye witwa Colonel Kamanzi ni mu Rwandofone birumvikana bivuze ko tugiye kubona abandi bajya muri kantonoma andi makamyo bariyongera kuko urumva Colonel aho yafatiwe biba bikomeye ntabwo afatwa wenyine mbega FARDC ibyo iboneye Nyabibwe birakomeye ni nk'ibyo Afurika y'Epfo yaboneye mu Bambiro nk'ibyo Afurika y'Epfo mu Bambiro ahubwo Afurika y'Epfo uranyibutsa yego Ramaphosa yasaze ngo amabanga y'ubugambanyi yo kugambanira akarere afite atazajya hanze niyo mpamvu uko bukeye uko bwije ahindura imigambi y'ibitero harimo no gutukana aho iyo umuntu ageze aho atukana ari perezida yego ahubwo ngo yari yohereje indege 3 yego mu makuru arambuye baraza kubyumva yego yohereje indege 3 bazihera agasopo mu kirere zijya gucumbika muri cya gihugu kitagira indege izo ngo zari zije gushimuta amabanga babitse hariya ziyajyane uzi kohereza mu gihugu kitagira indege ubu ngubu ngo ariko kiriya gihugu kitagira indege rero indege yacyo iparitse muri Espagne ngo buri kwezi barayishyurira kandi ari n'indege ishobora kutazakira bazayicuramo imbabura nubwo tubivuga bisekeje duseka ariko birababaje yego gusa nyine iyo umuntu arwana urugamba rwandanze niko bigenda biranga n'ubundi uribuka ko kiriya gihugu cyishyuriwe imisanzu ya n'u Rwanda ariko mushakamba umwana uri bugende ngo niyo wamuha amatarapfa yego baracyishyuriye ariko biba imfabusa n'ubu kirimo kiragenda rwose aho umuyobozi wacyo abandi bazajya mu nama ari mu masengesho yiyambaje amasengesho kandi yo muri Amerika gusa iyo abantu bageze aho bafatwa hari n'igihe tuzamwumva yagiye ikanyarira cyangwa za Samatare n'ahandi wasanga ari bube yajya muri Israel nawe gushyira umutwe kuri rwa rutare kuri cya gikuta no kuzana y'amazi ngo haba y'amazi ahenze cyane abantu bajya baza bikoreye iyo ingabo zigeze aho zifatwamo koroneri yego daboro ngenda avuga nti Imana ishimwe ko koroneri batapfuye cyangwa ngo bamwirasire agize amahirwe
ariko iyo bageze aho bafatwamo koroneri biba byarangiye bari ku iherezo pe kandi ngo bazisubiza Goma ahubwo baramutse bavuga ngo bafashe Kirumba na Kanyabayonga yego ko baramutse bavuga hari umuntu wabimbajije ndaseka ndihirika se wayifata niyo wayifata uhagaze si cyo kibazo se bayifatiye mu nzozi reka tureke bakurikirana amakuru arambuye yego urakoze yego uravuga amatekwa ukanyibutsa imirambo yashinguwe Goma Nyabibwe hari matekwa harimo Burundi harimo mu FDLR mu FDC bafashwe imibare udakoresheje ibyuma kabuhariwe mu kubara ntabwo bashobora kwibara none ubwo wa mugabo wariraga ngo baratwegereye ngo bari kuzi wanjye none amarira yo turayakira ariko buriya impamvu arira abavuga ati ese none ba bantu nihakanye nkitare dutabara banyihindukiranye bakamanukana na bariya bagabo nakwerekeza icyo kikamubera ikibazo reka tugere ku ngingo ikibazo gihari ni icyo ngicyo reka tugushe ku ngingo tuzivuge yego kugira ngo noneho tuzinjiremo nyirizina reka tuzivuge dufite ingingo nyinshi yego ingingo ya mbere iragira iti Goma M23 yashinguye imirambo irenga 5,000 ya FARDC iyo tuvuga FARDC dushiremo n'abazarendo n'abandi za katakata uri Ngoma yavuze yego noneho harimo wazarendo harimo abarundi bose bari yego noneho ikindi indege za Afurika y'Epfo zabuze aho zimenera zabuze aho zinyura yego ngo zigere i Goma zibohore abasadeke bagizwe imbohe na M23 nituvuga imbohe ntabwo ari imbohe kuvuga ngo barafunzwe kumwe Kongo bahambira abantu amaboko imugongo oya yego bari mu kigo cyabo ariko ubwo intare za Sarambwe ziba zibareba ntibemerewe no gusohokamo ibyo bakora byose ziba zibareba bashobora no gusohoka akaba yakwifuza akaba yagira ati ariko ntabwo no kubisabira uruhushya yego no gusaba uruhushya ntabwo ari ukugenda uko wiboneye kumanika kantuza kidori nk'abana bo muri primaire no kumanika ibendera yera ni pardon monsieur pardon monsieur rero bariya kuko bavuga icyongereza baravuga ngo excuse me sir noneho akagaragaza icyo ashaka ko bamukorera ikindi rero tuza kureba turareba FARDC iri kwimurira ibikorwa byayo byo mu kirere ku kibuga cy'indege cya Beni yego cya Beni Mushakamba ubwo no kuvuga ikindi kibuga cy'indege kiri hafi ni hafi ni ikintu ikindi ni uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ko M23 yabohoye Nyabibwe biba byemeje kandi byabaye umunsi yego Kiliziya Gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye Tshisekedi kujya inama na M23 yego ariko turaza kubona ibyabanjirije ibi kuko yabanje kujya inama na Kiliziya Gatolika zigenda bahaza misiyo uko bamufasha uko kugira ariko ahanini wabonaga agambiriye ko bamufasha abamurwanya yego kugira ngo yumvikane nabo noneho abone arwane afite abo gukina hari imbere mu gihugu yego rero twakomeza reka turebe igoma tunyarukira igoma hashinguwe FARDC wazarendo n'abarundi batagira ingano bimeze bite bwana se nta miyo hatabaye M23 ugira ubumuntu yego yari kubarundira hamwe gatwika kugira biyorohere yego
ariko kuko umuco wo gutwika utari uwo muri Afurika, yego, by'umwihariko muri Congo, yego, muri iyi minsi icyumweru cyose bamaze muri ya masuku za salongo bakoze, barimo bakorekita imirambo igiye itandukanye. ntabwo ari imirambo gusa buriya, yego, urumva iriya mirambo yabaga ifite uwapfaga yabaga afite n'imbunda itwaje, imbunda, imyambaro, gukusanya na ziriya mbunda n'iriya myambaro byose, bambariye kuri ya zantibare zikoze muri plastique mu mabido y'isherekani. yego, biza kurangira Kinshasa imenye ko bagiye kubashyingura, yego, irabeshya ngo ni abaturage bishwe. yabeshye ngo ni abaturage, kubera ko abaturage ba Congo, yego, iriya sisiteme iyo urebye ubona M23 uburyo yafashemo Goma, abaturage bikwiye kuba isomo rya gisirikare mu bigo byose byo ku isi, kuko nta muturage warwaye n'inkorora, ntawe rwose. FARDC na Wazalendo babujijwe, yego, bashoweho urugamba rubabuza kujya kwica abaturage, yego, ku buryo nta mwanya wo kwica abaturage bari bafite mu gihe nabo badafite uwo gukiza amagara yabo, ntawo babahaye. na benshi mu bapfuye ni abashatse kudeviya bashaka kwica abaturage, bagasanga umusirikare w'M23 ari tagati agahita amukubita mbere yo kujya mu baturage. yego, biza kurangira rero hapfuye abasirikare barenga 5,000, ariko benshi muri bo baguye ku kibuga cy'indege cya Goma. ariko mushakamba byari ngombwa ko yatakarize. reba baririya mibare y'ibihumbi 40 byagira umwangaro, wongereho 5,000 birenga bishinguwe. yego, abantu ni benshi cyane. arega ikintu ugomba kumenya ni kimwe, yego, yaba umusirikare wa FARDC, yego, wari muri biriya bice, yaho harwaniye abageze mu Rwanda nk'imbohe nk'abamanitse amaboko bahunze, bavuze ko biriya mirwanire itabaho utarwanira ahantu uzengurutswe 100%, kandi ko abayobozi babo bahise babatoroka bagahunga hakiri kare. yego, bisobanuye ko bo babonaga ko iriya mirwanire itabaho, kandi bakabona ibintu barunze mu mujyi wa Goma badashobora kubihakura, yego, birimo ibisasu n'ibiki, kandi badashobora guhunga ngo babisige no kuhagarara kuri Goma, bari baragize akamana. yego, impamvu nkubwira ngo Goma yari yaragizwe akamana, yego, nujya mu makuru yabo, yego, cyangwa se mu byo batangazaga, uribuka minisitiri w'intebe, yego, aganira n'itangazamakuru, baramubajije ngo Goma ne tombera jamais, ngo ese bari kubaka ibice, ngo ntabyo kuko batarafata Goma. ngo Goma ne tombera jamais niko babanje kujya bavuga. Goma ntizafatwa, yego, ngo ntizigera ifatwa. bisobanuye ko akamana kabo yari Goma. yego, bakomeza kukarwanaho akamana kabo, birangira bakambuwe. yego, ubwo rero niyo mpamvu habonetse abantu benshi bapfuye bangana kuriya. byarangiye Nyabingi imenetse. Nyabingi yaramenetse. ubundi ngira ngo uru ni rwo rugamba hari rwa mbere rupfiriyemo abasirikare benshi mu gace gatoya, noneho n'abaturage bakarokoka ari benshi, noneho abaturage bakarokoka ku bwinshi. rero ibyo ngibyo biri kubatera ipfunwe, bakibaza ukuntu bapfusha abasirikare barenga 5,000. bavuga abasivile bapfuye, ariko abenshi ni abishwe na ziriya Wazalendo, ngo bagera muri 700. yego, niba bagera muri 700 bo oniyemeye, abenshi ni abishwe na za Wazalendo, babandi bari mu nama. wasanga baranabariyemo n'abandi bagiye bashyingurwa kera, twagiye tubona bakoreye amasite memoriale. buriya bari bazi ko nibagumana Goma bazabashyira muri cya kintu hari ukuntu Tshisekedi ajya akunda gutuka M23 ngo ni coquille vide, ahubwo we hari ikintu yashinze cyaba coquille vide, yego, no kintu yise Genocost.
coquille vide rero urabona ni nkuko urabona nka ruriya ruzu rw'akanyamasyo. Yego ruriya ruba rugakikije. Ruriya warwita coquille. Ruriho coquille vide ni uko warubona ari ruriya ruzu gusa akanyamasyo nta karimo. Yego. Ni ko ajya tukaye mu 23 kareba aho ugasanga uruhande rwari rwo coquille vide. Uko niko bashize. Yego. Twakomeza ariko tukabwira abantu tuti iyo aba harapfuye abantu ko 2500 Kinshasa ivuga cyangwa barenga uyu munsi Goma twari kubona bari gukora imyigaragambyo n'agahinda ko gushyingura ababo. Ariko aho bari gushyingura usibye abashinzwe gushyingura nta bari kujyayo kuko ntawe ugiye kureba umuntu we wahapfiriye. Abasirikare bari hariya n'abacancura abarundi, abasirikare baturuka za Katanga yo hijya kure batazi Giswahili, abazi Giswahili n'abazi Kinyarwanda babonye bikaze barirukanka ngira ngo hari umusirikare watanze ubuhamya ati twabonye bikomeye turahunga, bashatse guhungira muri Monisco batera utwatsi barangije bahitamo kwiyizira mu Rwanda. Undi nabonye avuga. Yego. Rero abasigaye bihagazeho ni babandi bakiri muri ideology ya Kinshasa bakomoka muri biriya bihugu mpuzamahanga, biriya bihugu nako muri ziriya ntara za kure. Abo barapfuye koko, nibo bapfuye, nibo bari gushyingurwa. Ngira ngo Mushakamba rero ikibabajeho gato nuko batari bumenye amazina yabo, kereko wenda basanganye ibyangombwa ngo bamenye ababuriye abanyekongo abafite abana boherejwe muri Kongo bamenye ngo barapfuye cyane bapfuye. Ngira ngo uribuka nk'akakana kifashe video. Yego. Wasanga nako karagiye kari muri abo. Mushakamba rero ko hari Wazalendo na FARDC bihishemo hariya bagenda bambura abantu bakabatera nijoro muri iyi minsi. Ubuyobozi bwa AFCM 23 bwashyizeho telefone umuntu yahamagara akabaza bakamutabara. None nagira ngo tuyibwire abantu. Yego, tuyishyireho ku karubanda bose bayumve. Ku karubanda bayumve. Kugira ngo nyigusangize kuko buriya nka nijoro hari ahantu bateye. Umuntu yahoze ambwira ati ubu tumerewe nabi, amasasu hano hanze arimo kuvuga. Yego. Nimero rero ngira ngo wayibonye kugezaho nawe. Wayibonye wayireba neza ukabwira abantu. Wayibonye? Reka nyiteho mfungure kuri WhatsApp. Yego, fungura wirebe, ni nimero 2. Yego, nayibonye. Bayibwira rero abadukurikira bagira ikibazo ari hariya kwari benshi badukurikira bariyo. Ni 0990. Yego. 29. Yego. 79. Yego. 69. Yego. Iyo ni nimero y'ubutabazi ya mbere, katwisubiremo. Yego. 0990. Yego. 29. Yego. 79. Yego. 69. Yego. Iya kabiri. Yego. 0976. Yego. 04. Yego. 67. Yego. 56. Yego. 0976. Yego. 04. 67. Yego. 56. Yego. Ndakeka abadukurikira benshi bumva Ikinyarwanda. Hari n'abatumva Ikinyarwanda wenda bumva Igiswahili. Hari n'igihe atamenya iyi mibare mu Kinyarwanda ariko akaba cyumvaho gake. Yego. Reka tuyivuge no mu Giswahili. Banditse ngo nimero ya intervention. Nimero ya intervention. Ni kusema mtu akiwa na shida anaweza ita kui namba. Hii simu. Ni 099 029 7
96 nitarudilia ni 099 02 9 7969 na kuna ingine namba ya simu ni 097 6 0 4 6 7 5 6 narudia 097 6 0 4 6 7 5 6 nizo nimero z'ubutabazi agize ikibazo akaba yahamagara bakamutabara atewe na byarusanga. Yego wakomeza wamenye ko se Kinshasa bafunze nuza bari gufunga social media imbuga nkoranyambaga babagira ngo bihererane aba bashaka kugirira nabi. Ni byoroshye buriya umuntu ageze ashaka guhisha imbuga nkoranyambaga maze iminsi agiranye ibibazo n'abanyamakuru atanga gasopo ku banyamakuru bigaragara ko umuntu aba yatsinzwe. Hari ibyabahisha. Twirebera ibya SADC rero Afurika y'Epfo ishaka kwigira gukomeza umuti. Ishaka kubaramba mu bisheke cyane. Bimeze bite iby'izi ndege? Hari indege 3 zaturutse ngira ngo wenda reka mpere kuri iki kintu. Yego. Uribuka ko Afurika y'Epfo ejo mu inteko ishinga amategeko yatumiye abanuza yatumiye minisitiri w'ingabo n'umugabo w'ingabo n'umukuru w'ingabo barabajije ngo ese imbohe imfu abakomeretse n'imirambo izagaruka ryari. Yego yarasubije ngo ejo ati izazagera hano muri Afurika y'Epfo ryari undi ati ejo ko kuvuga ejo rero baraye babitekereza bagurutse indege ngo zikabuhariwe z'indwanyi indege ziraza ese bashaka kubazana ku mbaraga. Yego none se babona ko zava izo ndege Igoma muzi se ko bafite ikigo cya SADC Igoma na Mubambiro ariko abarimo Mushakamba nibwo twahoze tuvuga mu mwanya badafite icyo bemerewe runaka. Yego ariko nyine ubwo nibyo bari gutegura noneho Mushakamba baca umugani mu kinyarwanda ngo imbwa ntibayitinyira imikaka yayo bayitinyira shebuja. Yego uwo mugani urawuzi. Hariya hari MONUSCO. Yego yenda babapfaga agasoni kubera MONUSCO. MONUSCO nimara kugera Beni bazasigara bate? Icyo kintu kijyanana n'ikindege. Yego izo ndege rero ziraza. Yego zinjiye kwinjira mu bazibonye hakiri kare ko babona ko ziri kuza radar zo muri East Africa. Yego barababwira bati turabona muje muri East Africa tubaye gasopo kandi turabona muje kurwana murahura n'ibibazo. Yego banga kumva barakomeza baraza bageze muri East Africa barababwira bati gasopo yindi ntabwo mwemerewe kwinjira muri East Africa. Yego bahita bashaka uburyo binjira mu bihugu bibemerera. ubwo no Burundi na Tanzania na bagera Tanzania binjira mu bice bya Tanzania. Bashaka kwinjira mu bindi bice bagana za Goma bakabikanga. Yego babonye byanze bajya guparika bahawe gasopo ya nyuma ko nibarenga aho bari bakinjira mu bice byegereye u Rwanda cya Uganda babarasa. Yego ndetse na Kenya nayo yabahaye gasopo. Yego birangira bagiye kugwa i Burundi ubu izo ndege ziri Burundi. Yego ubu rwose bari Burundi izo ndege niho zaparitse. Yego ariko gahunda ngo kwari ukugerageza ubwo buryo ariko bahawe gasopo mu kirere. Yego biraza kurangira n'ubundi bingenza u Rwanda nubwo bababwiye bakanga. Yego icyo namenye bo ngo babona ngo kunyuza abasirikare babo mu Rwanda ngo byaba ari agasuzuguro ka cyane. nibyo twatangiye tuvuga kandi Mushakamba niyo nzira yonyine basigaranye cyane. noneho bazanyura i Masisi barusha icyubahiro Romania se
bazanyura inyabyondo. Baba barusha icyubahiro Romania. Ariko ndibaza Cyril Ramaphosa wanyuze inyabyondo. Ku bw'ayo makuru rero M23 dore icyo yakoze. Yego. Amakuru aremeza ko yamaze kongera uburinzi ku bigo bya SADC ndetse ko yavuze ko bitarenze saa 12. Yego. Nta musirikare ugomba kuba wa SADC ugomba kuba ari mu kigo cya gisirikare cya SADC. Bagomba kuba bavuyemo babashoreye, bagomba kubashorera bakabajyana bakabakira bagenzi babo muri kiriya kigo kiri hafi ya Sake mu Bambiro. Yego. Niho bagiye kubaragirira. Niho bagiye kubaragirira. Ni ukubatwara nk'ushoreye ihene. Ni ukwimura ibimasa. Ariko ko n'umuzungu yagiye. Nibyo narivuze nti ese barusha icyubahiro. Ko n'umuzungu yagiye yageze iwabo bakwigendeye bakanyura muri. Ese barusha ishema igihugu cya Romania. Yego. Barusha ishema bari abazungu b'abanyaburayi. Yego. Nibarambika agapira hasi kuko ntibyabashoboye. Nta nubwo uretse n'ishema ntibabarusha n'amafaranga cyane. Wabonye ko bo bari abazungu bo abura naho yabika akayihambira ku mubiri. Yego. Ntabwo babarusha n'amafaranga. Banze gutaha ku neza bashobora kuzahambirizwa ku nabi bakagenda bakabageza mu Rwanda barimo n'amapingu bagatwarwa nk'imbohe. Ariko ngira ngo cyafasha abantu bacu badukurikira kumva neza nuko twakwibaza tugasesengura n'impamvu bagundira bakanga kuva hariya. Ni iki kibazitse hariya? Sabene gihugu ba hariya nta nubwo ari no kuri gakondo yabo, wenda tuvuge ngo ababyeyi babo barimutse bava hariya bababyara iyo ngiyo. Kubera iki bagundira bakanga kuva hariya? Ni kubera iki? Bwana Sentama, umugambi mubisha wo kurasa ku Rwanda wari wihishe muri SADC. Yego. Uri gutegurwa hagati ya FDLR, FARDC na SADC ariko y'Abanyafurika y'Epfo cyane. Yego. Hari ibibombe bahishe hariya. Yego. Hari indege bahishe hariya. Yego. Kuko ari iby'igiciro bireke cyo hejuru. Ntibashaka kubisigira M23. Yego. Uko kwanga kubisigira M23 rero niko kuri gutuma barakara batirika tugerageze. So gukomera ku musirikare kuko ntibarusha urukundo umusirikare bari abadepite n'abaturage. Ahubwo si no gukomera ku ishema kuko ntibarusha ibindi bihugu ishema. Ahubwo no kuvuga ngo ubu butunzi twashoyeho amafaranga tukabika ngo tuzarasa u Rwanda. Ubu butunzi turabusigira M23 gute? Ko kirahita kiba igisirikare gikomeye ku isi. Noneho no mu bikoresho. Kandi rwose ziriya ndege kerekana niba zitwika. Ariko niba batazitwika ntabwo zizava hariya. Ahubwo ubu baraza kubashyiriraho mandadari iminsi ntarengwa bakaba basohotsemo. Mushakamba bura cyabagafungirwa amazi n'umuriro. Gendeye mu 23 nashyiraho n'itegeko ryo kudatwika. Ikiriho ni kimwe. Yego. Bazabafungira amazi n'umuriro. Yego. Babafungira internet n'ibijumba. Ndebe ko bazamara icyumweru n'ibijumba. Ndebe ko bazamara icyumweru bakiri muri kiriya kigo. Yego. N'ubundi bazasohoka inzara nibica. Yego. Batavugana na bene wabo. Yego. Badafite amazi badakaraba batanywa. Bazasohoka nk'imbeba iri gusohoka mu mwobo. Imbeba iki nk'inyaga iri mu mwobo bakohereza umwotsi w'urusenda. Ni ikinyogote. Ikinyogote. Isohokamo gipfuna. Yego. Isohokamo gipfuna Mushakamba. Cyane rwose. Twakomeza? Yego twajya ku yindi ngingo. Reka turebe ukuntu FARDC barimo kwimura ibikoresho bya gisirikare byo indege zo mu kirere bazimurira Ibeni. Bwana Sentama. Yego. Ari inkuru naguhaye. Yego.
igaragaza abasirikare ba Afurika ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo mu guverineri mushya. Yego. Bavuga ko barimo modernisation de l'aéroport de Beni Mavivi. Barimo kukivugurura bijyanye n'imiterere igezweho. Ngo ni ikibuga cy'indege cyitwa Mavivi. Mavivi ni ahantu ubwo kiherereye hariya hitwa Mavivi. ngo ni pour renforcer la connectivité aérienne. Yego. Urumva ko barashaka kongera, navuga ngo ni nko kongera imbaraga z'ikirere kugira ngo wenda basubire kuri capacité nk'ikibuga cya Goma cyari gifite. Yego. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru General Major Somo Kakule Evariste a lancé Serendi le 3 février les travaux de modernisation de l'aéroport de Beni Mavivi visant à conformer aux normes aéroportuaires internationales. Ukuvuga cyari ikibuga cyo ku rwego wenda twakwita urwego ruciriritse, noneho barimo barakivugurura kijyane n'igihe, kibi kigezweho ariko noneho mpuzamahanga. Ni ukuvuga ni bavuga icyongereza baracapugredinga. Yego. Baracapugredinga ni ukuvugurura ariko hakabamo ni nko kongera ubushobozi. Kikaba ikibuga giteye imbere. Yego. Kijyanye n'igihe kigezweho. Ariko no kigezweho mu bijyanye n'ibyo mu kirere. Yego. Ibi rero bwana Sentama barabikorera ko yabambuye Goma. Yego. Kandi Beni naho yego niyo Ventura ishyizemo imbaraga na hariya yahafata. Naho Ventura nibaka ibibuga biri international bibiri barajyayo. Oya biraba bibaye bitatu. N'utwa aerodrome twinshi. Ariko reka kuko Butembo hari aerodrome. Butembo irahari, buriya na Pinga irahari, no muri Rucuru sinzi ahantu nibuka intambara igishyushye. Muri Rucuru hari ahantu haba aerodrome ntibuka. Harahari ni mu bice bya Katare nihe nkaho ngaho. Rero urumva nibayikorere bakora ahubwo izasange cyuzuye bagire vuba cyane. Ibyo rero biraje bibere FRDC nk'umubirizi ndavuga ngo n'umubirizi mu mutobe. Kuba umuntu yagiye kunywa agatobe karyohereye arangiza agasanga ni umubirizi cyangwa umuravumba. Twakomeza tukajya no ku yindi nkuru, ariko ibingibi turabyita gutarataza. Yego. Harya FRDC nayo yemeye ko 23 yafashe Nyabibwe? Ntirabitangaza, ariko ibitangazamakuru byose ba Steve Wembi, ba Kivu Morning Post, ba Micombero, ba Kabumba n'abandi bose bakorera Kinshasa kandi batangaza inkuru ziri positive kuri FRDC cyangwa zivugira FRDC, bavuze ko Nyabibwe yamaze kubohorwa. Yego. Ibohorwa rya Nyabibwe buriya rero tukiri kureba icyo rivuze. Ibohorwa rya Nyabibwe twigeze no kurivuga tuvuga ko Nyabibwe iramutse ifashwe byagenda bityo. Twavuga ko gufatwa kwa Nyabibwe biha umutekano ibice bigaruka hino nka za Karungu. Yego. Ziriya za Nyamasasa, za Mukwija, za Kinyezire, ubwo na za Numbi nazo zizamo, za Shanjo na za Rumbishi, za Shanjo bikaza bikafata na Minova buriya. Ikindi rero Nyabibwe imaze, Nyabibwe iri hejuru. Ni ukuvuga iyo uhari
byenda kuzagera hafi mu mwinjiro w'umujyi wa Bukavu. Haba hari hasi. Yego. Bivuze ngo Nyabibwe rero kuyifata bisobanuye ko gufata Bukavu birimo bigenda byoroha. Bisobanuye ko urugamba nanone rurimo rwimuka rurushaho kujya muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Kuko buriya bamaze kwinjira muri Goma bari mu birometero birenga 100. Binasobanuye ko ikindi bivuze ni ukotsa igitutu ikibuga cy'indege cya Kavumu no kotsa igitutu umujyi wa Bukavu. Yego. Ndetse na Warikare. Ikindi bwana Sentama. Yego. Bisobanuye ko umutima urusha kurya General Ndagara cyangwa Neva. Bayibuze uranyibutsa ariko ikoranabuhanga rikora byinshi. Yego. Bamugaragaje yinyariye mu ipantaro. Ariko nibyo bahimbye nyine. Yego, ni editing. Bakora editing kugira ngo berekane ko afite ubwoba nyine. Hariya bamugaragaza ahagaze imbere y'abantu yinyariye. Ariko ntabwo yigeze yinyarira nuko babikoze gusa kugira. Yego. Biriya bakora by'ikoranabuhanga. Ubwo rero ntabwo biramworohera kuko wenda hari ikintu nakongeraho kimwe. Yego. Usibye ubwoba nyine kuri wa mugabo. Yego. Wivugiye ati nzatera u Rwanda, none uyu munsi akaba ari kuvuga ati bari abantu bagiye kumfata, bagiye kungeraho. Yego. Ariko icyo bisobanuye kindi, mu minsi yashize bumvishe tuvuga ko M23 cyangwa babivugwa ko M23 yinjiye muri Kavumu. Bumvishe bivugwa ko M23 yageze kuri wa muhanda bya bice ko yamaze gukupa umuhanda ugana Bukavu Warikare. Muri Warikare. Nta kindi bisobanuye M23 Rwanda intambara yagarira. Nibyo. Ariko buriya icyo twavuga kindi uretse no kubeshya bari abagabo barirarira. Yego. Ntabwo waba warananiwe umutwe wa M23 uvuge ngo nzatera u Rwanda arananirwa umutwe wa M23 agatera u Rwanda. Ubuse u Rwanda yarugize iki? Afite icyo yizeye buriya. Niba atari iterabwoba wasanga ziriya ndege n'ibindi bya Rigoma yari yizeye. Wasanga afite ibindi yasize inyuma. Yego, ariko noneho wabona uriya mugabo uyu hepfo ahangaha wabona yateye amasasu yo kwimana Ndagara harya n'iki imikeke. Yateye amasasu yo kwimana imikeke abona ntavamo umuriro. Nanjye ati amaze guhaga imikeke ati ndatera u Rwanda. Yego. Ushakamba harimo kubeshya. Urebye mu by'ukuri uzasubire inyuma urebe, ndabigusabye ukora imibare uzayishobora urebe umenye ngo yohereje muri Tafoki yohereje abasirikare bangana iki. Yego. Kiriya gice cya Kivu y'Amajyepfo honyine habarirwaga ibihumbi 10. Igice cyaganaga kuri cyo muri Kare. Yego. Ubwo ntituvuze abari ahandi kuri bya bitero bya Ngungu. Yego. Barananiwe. Ubuse hari abandi yari abitse bari inyuma yabo noneho badasanzwe. Hari igihe abantu bibwira ko urugamba rurwanwa ku munwa ari nako rurwanwa mu bikorwa. Biriya ni ukwanga amahoro ntacyo atwaye. Burya amahoro ntacyo atwaye, ni meza. Abantu bajya bamenya gukunda amahoro bareke kuyanga. Yego. Umuntu arahaga, yamara guhaga amaze kurengwa ngo ndatera hariya. Tera hariya. Umuntu nkawe yakwiyubatsa atera imbere. Yego. Hajya kurwana se niho yungukira arahunguka. ngira ngo uyu munsi ibyo yavuze ubu ntiyabyivugisha, ariko nanone ururimi ni inyama yigenga, yemerewe no kubivuga. Yego. Yego. Ndumva twayireba n'indi ngingo.
reka turebe ni ingingo ngira ngo niyo isoza niyo isoza Kiliziya Gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye Tshisekedi kujya inama nayo mu 23 batamba ndagira mbanze nsasire ahangaha yego buriya perezidanse ya Kinshasa yohereje indege azana wa musenyeri wo muri Katanga kugira ngo uramwibuka wajyaga wagiranye ibibazo na Edi Kapende na General Edi Kapende baramuzana amuzanye n'indege ya perezida kumujyana no kumugarura yego baramwinginga bati wowe genda ujye kureba Kabila urebe Katubi ubagushe neza babwire ko dushobora gushyikirana bajya no muri leta Shakamba icyavuyemo birababwiye ngo c'est trop tard mwarakerewe yego ntabwo nakorana n'iyi leta imeze iki leta yo gukorana nayo Katumbi nawe nuko baramwangira ariko bari bazi ko niba binyuze kuri uriya musenyeri ariho bihita bikunda yego noneho bagashyikirana cyangwa babashyira muri leta na Fayulu hari abandi bari babatumyeho noneho ngo bagakora icyo bita dialogue nationale dialogue nationale twahita ni nk'umushyikirano uhuza bose abatavuga rumwe n'abandi bose inzego zose zigahura bakaganira bakagira inama bakagira ibyo bemeranwaho yego uvuga ni inzira Tshisekedi yabonye yamufasha guca intege abamurwanya bo mu gihugu imbere ariko arimo arazirunga zikanga zikabisogo yego bamunaniye nibyo biriya rero wabonye yiyegereje urabizi mu minsi yashize twahoze tuvuga ukuntu Kiliziya Gatolika idahuza nawe yego nibyo biriya rero wabonye biyegereje ngira ngo wakomerezaho ukatubwira ngira ngo nibi bavuze Kiliziya Gatolika yabimubwiye kuko yabasabaga kumufasha yego kuko nawe ubwe yarabirebeye inkuru iremeza ko inama nkuru y'abepiskopi ba Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Kenko ndetse n'ihuriro ry'amatorero y'abaporotestani yagaragarije perezida Felix Tshisekedi icyifuzo cy'inzira y'amahoro gikubiyemo no kujya inama n'ihuriro ry'umutwe wa AFC M23 uburyo bwo kurangiza ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu nk'uko byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa Kenko Musenyeri Donatien Chole yavuze ko perezida Tshisekedi yakiriye neza uyu mugambi w'amahoro ndetse ashimira aba bepiskopi ku bitekerezo byiza bigamije gushakira igihugu amahoro uku kubyakira neza se kuzashyirwa reka tubyibaze nanjye nibyo nashakaga kukubaza mbese niba yabyakiriye neza yemeye noneho araza kuganira bihuje n'ijambo yavugiwe mu nteko nimugoroba imitwe yombi yateranye bavuga ngo bemeye inzira ya politike na diplomasi ariko ngo ntibemera kuganira n'umwanzi none diplomasi azayikorana nani azayikorana ubwe n'abo bahuje ubwo rero ni ukubyemera kugira ngo batahita bafatana mu mashati yego ariko bya nyirarubeshwa ariko nta bizashyirwa mu bikorwa yego ni kubitega amaso kuko ibyo yangiye abaperezida bahuje icyubahiro yego sinizeye ko yabyemerera abanyagihugu bayobora bagendera ku mategeko ye reka twitege tubitege amaso tuzarebe ikizavamo yego ariko biriya ni nko kwisenya ashatse yabireka ashatse yabireka byo tubivuga kenshi agirirwa inama kenshi ngira ngo
akanama ka Loni niyo nama kamugiriye, ibihugu mpuzamahanga byose bikomeye niyo nama byamugiriye, ashaka yakumvira inama z'abakuru. Yego. Yego. Twagana ku musozo niba nta yindi ngingo. Tugane ku musozo. Mbere yuko tujya ku musozo, kuko ndabona nta gisa kirimo twabyorera. Nta kantu kavuga ifatwa rya Nyabibwe ariko nta gishya kirimo. Yego, nta gishya byo kuko twe twaranabivuze kera ko Nyabibwe yafashwe. Ibyo kwa kundi haba hari nka pozisiyo imwe cyangwa ebyiri zitaravamo. Saa sita z'amanywa nibwo bari bamaze kuyifata. Yego. Twavuga ko ari ukuyikubura kuko n'undi yarafashwe. Kuko ntango bari kurwanira akavumu, ntabwo Ventura bari gufatira higiriya Nyabibwe igihari, ibyo ntibishoboka. Ikindi cy'akamaro babwira abakozi bacu, ejo hari inama y'abaturage kuri stade de l'Unité i Goma. Yego. Za nama twagiye tubona Ingungu, twagiye tubona Kanyabayonga, twagiye tubona Kirumba, tubona hehe hafashwe Minova n'Igoma n'ejo. Yego. Ngo dushobora kuzumviramo guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru n'umuyobozi w'umujyi. Tudahita yumvikanira aho ngaho, ariko wenda nyuma yaho tukamenya uwo ari we. Uyu muyobozi wenda guverineri ashobora kutumvikana, ariko umuyobozi wa Kivu na w'umujyi, umuyobozi wa Goma we byanga bikunda ntibakoresha inama ngo umuyobozi wa Goma areke gutangazwa. Ko bimeze. Nyiri umujyi. Wenda tuzashaka n'umuntu uriyo tumuhamagare tuvugane nawe. Atubwire ukuri. Atubwire twumve umwuka uhari, tuganire atubwire. Yego. Twagana ku musozo? Yego, twagana ku musozo, tugashimira abadukurikiye, nawe nkushimira Bwana Sentama. Yego, Mushakamba urakoze, ndagushimiye, nshimira abadukurikiye bose. Bibutse ko twaganiraga ku ngingo zigera ku 5. Goma M23 yashinguye imirambo irenga 5,000 ya FARDC, Wazalendo n'Abarundi bapfuye ubwo M23 yabohoraga umujyi wa Goma. Indege za Afurika y'Epfo zabuze aho zimenera ngo zigere i Goma. Zibohore abasadek abasirikare bari muri DRC bagize imbohe na M23. FARDC iri kwimurira ibikorwa byo mu kirere ikibuga cy'indege cya Beni. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ko M23 yabohoye centre ya Nyabibwe, centre ikomeye cyane, iri igice kimwe kiri muri Kivu y'Amajyepfo muri Karehe, ikindi gice kiri muri Basi. Gatolika rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye Tshisekedi kujya inama na FCM 20. Turabashimiye abakunzi bacu, bibuke gukanda subscribe, bibuke gukandwa rimwe, bibuke gukanda like, ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bibuke gukanda share, ikandwa kugira ngo usangize amakuru yacu inshuti zawe, barakire muri comments kugira ngo ibitekerezo byabo zishobora kutwubaka. Mushakamba rero ndagushimiye, shimiye n'abakunzi bacu. Sentama, Mushakamba mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye, mugire ibihe byiza, Uwiteka abahire.